Nimbula nimbula. Nak bale bina sema mai, kerovambul tukaningona maramarua, maramamay kandavu, ke naneno lakemba mene atulau, marotek ni tikngopat ke kenda na nonda bulangi, na kabina ni kuwa. Anta pakumbula sarti ngova, sema sarti ko mena yanu ni tandra o tabiuni, na sana pakaturango da onrove, kani marau ni sema ratik mo kwa na maramongo maramoso sartiko ia au marutaka ni sulito na nona ngauna me kiromi vital no tukina en sirvena kani kuang wala tukani kona pakumbula be kim ni sara binaka bakal sar na sema mai abunata pangau ni sema tikumikina sangol tikani kona wakambula kibe kim ni sara me bakanga kini bakarau me tikubutaka na nonta vital no ni kwenda na ronga da mandendola sere me na kuti kenda kina yanu totoka o la kemba. E marau kolau. Isa o la kemba, na banua makawa, na itovo e tawa e lirawa, na vendo kai na ngumatua, na ilumuti i nogu banua. Asa ale wawa tina mbosine sana pakaturang kolau, me daka e la kemba na mbosine sana na meni tina kiti lidio sanga bulu. Me vindono i kena kena pakanunumi, na ikabitu sanga bulu non remba kini bula, na ngone tura kampai na tuineawa. Na sau ni puno kolau, ka tui lau. O ratu sa kami sese, kapo iwai, tui madilai mara. E doko in rauna ka uku dhabu kolau, e na kena pakarutai ka kusati, na songo langi langi. E sine ku tumbong vira na lapani, mai na vitikina. Ni umani patatiko e na songo ni marau, wana mbosini sana, mbosini lotu, mbosini songo ni marama, mbosini tambawane kalakitinia, na kana patani marau, e na mataka ni pakaroa e na kitini karua ni me. Sa rongo-rongo pinakandina sero ya davakana no sarvaka lebu kina yanu totoka o la kemba na sana bakaturang o lau
na ngol chika ni kona baka mbula bikim ni kerisara na baka rongo tiku mai na siku binaka ni kondo mbula binaka na baka rongo tiku mai lambasa waisea ndo mbula binaka na baka rongo tal chunga mai na koro baka turango biba tuloe na sano na mosi no mbula nako saka marama andi ni andi akineta matintombua mbula binaka talenga tinai Junior na Dembe mbula binaka Catherine Foy sandina doni lau leo bersama tiku minggo Susan Cook bikim to talenga na semi tiku mai balang sangol chukandi na pakambula bikim ni kete sara me baka sambiani na keni tuku na sing binaka ni kuwa ni na mai tiku na nongku bata na marama bulangi enda saraba tiku na kabina ni kuwa o Elizabeth Wanga siang ni keni matai ni nona ngole mena nongku programu sa ngole utimbeka mai bakarua okilana na se pakantua mbeka nungku marama ia kan marau ni sambiungo ndo na nabu me kerona vitala no ena bana vitala no sika bakarombuka me bakarombuka kede na wola kaloko ana ngoli tiku mo Elizabeth me kerome vitala no ena sona ulutanga ulutanga ni ibu vale ulutanga ni biba kalanggataki bako sibtalanga ni namaramangoni linga into takatiko no mata vale kalebu to no ni sol ia ndare de buani sianga ni do sukai mori sianga ni alo lai na buku ni rendre setawa boli na maramango yenda bako pul saramanta bua mbule binaka Elizabeth ni takanya naranyo rongo dio binaka na ngono go sema sartiko ko mai tabiuni malo mbule Elizabeth. Malo mbula Dr. T, malo mbula vike munina wakanda ni sema tiko mena kabina kikuwa. Mabaka stawak matalo tiki na toke ni program goka na maramayano bulo Dr. T. Au sema tika na kabini kuwa mena yanu mbula atawi uni. Yanarto yani taltiko nga na lubengo na lewe piwa. Wakambula tika yani na kabini kuwa nanoma wakamadala take umaranga wakaleka na buko na weekend na sesangambeka ni ase saravana ni rau may vitala no talanga na patongo patiki Dr. T na baki sauti yao Elizabeth Wanga marama ni wadi may na yani ano lakemba na tiki na talanga lakemba manastana waktu ranga olau susu kau tubuh da ketelenga may na nunggu koronga may wadi nimbera ningke ngoli may na ngoli ni baka sasanga wuli torake kina nanda to bitiliabu may semakina na wuli torake wuli sawani nimbera ningke to sasara na kaya may kunay na dakabaka ang ganito so isara na wuli ang university ni Beva nimbera ningke ingles artiko na vivarota kinituranga yana kaya na lenggara vitali ando na kuroi torvake na University of West Indies ka sanggay ngoli lis telemani ngoli memang vakauti vitali na itabi menggara vitali na itabi ambiut na lamani rona ang bakini kaya sa sangat tak na kuroi torvake Master of Science menurut tu ambiut ko mani sol-soli lese vitali may na itabi menggara vitali menurut tu ngarabi na sol-soli may adabati ko may na ambong ito vitala no kinanggok. Pakambula sartika ni manana ng bulan-bulan na singalevo ni kuan biu may nawangga buka may lubu-lubu lubu suba ang bari darumbito na udalevo may suba ang kay tumbo la may vida nga may na photos lalay may photos da nga may na tembara sanggay may bakadir lolo matuyani na karkarawan ni lamala kinan rakibinak may adaw ni may ro na wangga buka yani rara na wangga buka mati takutunan rakita biuni kalit ngawir na kena Antoni Benggarapi ya na buno ni Vili umi wakai Vili tikin na kabila kanikua wanu ni tiko yani ni wakatal tik ngaki na menana tu biala ben bon sama lo Dr. T
Vinaka pakalevisara então mbola vinaka na siama tiako may na ano taviuni na tikiny ngono salangango kany marauni ivaka vili sartinga koya nanandabulani Elisabeth may taviuni na tikiny ngono ngo maro take na kay baka madala tako koya na vingarabe baka fartingo may taviuni na vida na sina sa tingo matanda ya Elisabeth na no maabuli may lakemba roni ba madala taka madala korni buli oni abuli kina Enaka, nanongo koro wadi-wadi tiko kina endo na primary school, wadi-wadi district school na korni bolingo yang karaba ero na koro ro bitiki-bitiko, o wadi-wadi wakakina na koro ni nongo basu e waitam. Rongo anda taumbale kay siang ni 5 na miti na namo taumbale na malio ni korongo. Gotel nga na pano ambudi ni mekina nongo bula bakabuli, o primary school may wadi-wadi nimbera ni ondewa na secondary school na yan sa utalinga Ratu Finau Junior Secondary School ngona ya siya nga kina na fumuba rawata may na nanggubuli may rawata may na Fiji Junior Certificate may Ratu Finau nimbera ni gaindewa may na banggangara kor ni buli torda ke nanonda to bitile iyo wadi-wadi district school weekend beka na sa kilati ko na nunggu koro ngo endo tiko na kornibuli sa sangat tagi tiko nungo na kena tukitake ninga endo na sa tamay subo na vida na singango me asalu busar tungaki na nito koro kaki na kornibuli ndo tiko beka na rebu-rebu ni nraki besau nda sa sat kai tiko teko beka na rebu-rebu ni kena sa tumbu taki tiko na yala ni ua yele butal tiko beka na tambana baka bunu tiko na lengkongo yo na numa meu pakretak ngaike na nongo kornibuli lamani oro di district school tangan tuna bebu ke meu buete ya satu na itu tuba meto kita kina kornibuli ngoka batu tal chumbak ngana roto sasanga na itu development committee ni kornibuli na kena to kita kena bukundi ni nandra na numitiko na isa sobo ke wadi ke waitambu na ngano talangango ora sa dingo mitikina na be ngoni buli tale may tumbo kena sotal na kor na ngano talangango nandra na numitiko na isa sobo ngo kengay manindu e makaungeti na bata-batango mi begitu may na kena sasanga meto kita tangay wana na basta malo kalibuda sa totoo ko pinakabali mo na mo tabuto may na din mo ni kuribuli le usarar na rongo da ni dorbitala noa era na kila na ngangandre tiko may nanomo kormi wadi tiko na sasanga na buku ni ken na marroi se tangumaki ka baka turo da kataki na itu baki ni kornibuli beki ni barong tiko mai ke baka tiko sorbia dondolinga na buku ni kornibuli may wadi ni ke bitar taranga mai be Elisabetta na kasamati kimni kiwana non to committee to ngarabati ko na tambani ni bulaya nakabakalibu Elisabeth au kilani ustu ni ndor me vital no ni ko na non bulan na marama itali na no mami tala no na baksauti Elisabeth na non ramaru ta kan ni bonua na bekau mai wasia na no musasanga bakabuli na no mungola ni bala ngolis tale mai no ngarabi to na ngone yun ang unang calling ngayon to takatiko no mo bengarabi bipa kong getin dina siyang wala nga bira na marama ralinga into takatiko na ramatabali boyaf tal manakabi solo turang nanon ratali takan na nomu yalon dina nanomu sengan niyo yalo lilay nanomu bengarabi tiko berto nangone pamatala tak matamay bira barong tiko may arto lebi na nomu ni soli kay na bengarabi o takabat tiko na tikin ngonong ko nukuleo. Halo, iyo na bandinata na bekao barita katoka Dr. T. Ya kalanga undo dingom bakali usara na be message so endo bakan dia tak itu kemai na buku ni be waungeti ni be kaketu baka daruti ko baka betinani kando wasiti ko yani na bata-bata ni bala mata. Bungasara na Tina baka talanga kino irna turanga ya bakalia po may biro na turanga na itukutuko yan daw
rambita tiko mai na kena mbole na non rambula waka turanga waka iliu ni bubale na buku ni beka keto waka dortiko waka betinani na kena bosit waka talanga kina na tuku ni beba kongeti ni to sasanga vi rotalanga na marama sianga ni oira walanga na marama karasa linga indio takatuna vengarabi ni bubale go vi rotalanga na marama para todo kutu anan rambula ni bubale go endo na kaendo buki kito talanga bakalebu na buku ni sona ngauna endo sotabi kina nan renre sena bole na sona ulni bonno endo de ver sartoka sanga endo toka na ve bakana nanu bango me buki na kena tosoiti ko ngana sasana sa rondo vero to sartiko na nongo soli na kena rai bataya ni we're not on this journey for ourselves tiko talanga oira na saba ka muri tiko mena to tosto ta soli tiko na sana tanga ya oyau mena lama ni nongo bula ka mau avi wakina na lubengo avi nongo soli viwa tiko nangone ni abuso nasima na bono waktu ranga buna na sana waktu ranga da konro kokorto na nongo isoli rato nongo kena bos taki baka bakala kamba nongo drivers chiko ratongo korto ndao bakaburetu na raini sasanga na raini toso lebo sara nan raki vela vaki ndando kaya iyo maina mendona kame na bandita ki kutiko kame na ingatiko na ingungori ngana sa pagmbimbi na nga nando sa tabi kina no biyaw rotuli watiko na nongo wakalaki batal manda nongo se me kena tosoitiko na sasanga nandala ni rendre sianga ninda namaka mesa na marabutungan na wasa na bingona nekua na nongo sasanga tiko mai me ngole metabiuni nanrakida me nambongi le da vango mai sa me da sartik nito sa tori bat kirto nan lubitya nanu tiko ngana baya na nanraking ko sa ngiri oti sa ngiri mai liu wera to ina airport me madala ngo bitabiuni ni kuwa seseng pe bandita kene orto ni ngole tiko ngamay nongo buka siangan ni pakalati-lati nan rakidai sa pabitik nangona ya me ba ngana mbiu me kene bena itu kutuka kan reti hotel hello here you are doubting an rakingo ena tos tartiko sama ngole mai babe tinani sarto mai beti na lubengo sabon mai sarto ndai ngole bai iyo baka leka nga dokter ko ka na kikamen balatan nito toso tiko baka beti nani ratulio e viwa nga nangone bikan raborong tikmai aundo talita kasar mendo teruni na taro ya evi na lubim isa utong undo talita katumo salia sebaka wadi mbeka online Only 9 sa tatako makawati nakapakalevu Elizabeth ni ni rtole viwa na no musol-soli ngarabi rtoli nga indutu sianga bakando ni ndarevi kemuni riray ni kemi misarabi ko tiko yani me bakana mutuko na mayana tu na ulni pono na satava na bisinga ni rtole le butako na mungone davmanda rondi wasebi ke mami se dava ndo bakongeti ko Elizabeth na bisinga no mundo redirto baki bitamanda ko ulu matua nunguleo
Enaka, nanggulo matua sayang bakiro sa ngawulkan dua wati, iko engonin dua sayang bakiro. Na maliwa ya, oira na kilana nongo sa kay namba na westek. Undar na uniform ya, boleh ka nibi ang baki. Makin andar na kitiko na uniform ya. Iyo, vita kumain na ortunangone, iya na ko yang kasih dua ya, sampai terus mengulurkan dua. Ko ngonin dua sampai kiro kitiko. Sakito. Ratulewe lima na tangani, ratulewe bana nonggo. Sandina. Role roro wuli tungo ida wahi. Untuk ridi community kundi onindo sokobole na wanga yo belau. Iyo, orto salio tulu na tikong goy dawa, ruo tikong nanggungan niya leo. Do nunggu durubo mani siang tali ni ngol rawan ngayan ya tubi matitiko. Sanggay biya daw makamenggo ng bulan, sanggay soko sa talitiko ni sintang. Iya. Sa totoo makoti. Ya, nindendo sarabati ko na mundo da kalobo. Ando nindor vital na nambagsawa tewa taron kimniki na Elizabeth na no munding-dingi. Mundingi taka mondo wala lobo. Me boli taki me rauni rawakina na buri-buri ni labo. Me buki kimundo na no mundo mbule bising. Rani wasi amante bi sar-sar tiku menikua. Ya tika budi ni pakata pa na raya. Na no mu rede ndo na ngoni sala. Me buki na no mususungir to na ngoni. Pinaka. Ano biya ko tikan dalis talmanda kinang ati ko bukinan na kakito sa mi kadibati ka nang go membis similaw. Muani yang bakiro ng dolor sa lu. Niwati may na project wa bingarabiti ko kinan na awasana no mameu sa tuivale. Weekend ang beka na sasati na ni Robi tala no kay Dr. Tia na batang ang baksauti. Misa na ririkilati pabuna ni bakaya dingin-dingin ya. Weekend na singgay siya mabuti ko may. Tas emberti kong beka ni kila-kila na tikinya. Awangwale en sasanga bakapuli wala yang bakirua na nunggu raba na nunggu sangtakan na koraki Master of Science in Biodiversity Conservation and Sustainable Development. Alang garabin ko kay University of West Indies ka tiko na kena koribuli i Trinidad and Tobago. Trinidad. Ya wale garabati ko na nunggu thesis in wano Belize, goetiko in Central America. Alay ruo na yung baki na nunggu butirututi ko may na vitamani. Niwat may na kinarawati may na kuroy. Gaile sumay. Samay siya masara kinabitambana ni Dakadaka. Bingarabi na kuroy bato sa rawata may. Ya may liwutal tingakin ng bitas yake. Bengolya ke wakana bengarabi sa tikubu bengo mataliti kungko. Nung bitas yake kinabiyan yano. Kena garabi na tambana ni Nandayang Bula. Mani leilesar nangauna wa tiku kini vale bat kirtu ni sul. Tos tiko na kena mengarabi tiko na dakdaka. Satu staltik nga batake na kena sa tabitik nga na kita ni Bula. Na laman ibu vale. Sama ni at kina nanting-ting yan na mo ni Ronan Dolor sa bulo me usa na tuy vale. Sambil na dakdaka. Satu mande vale, satu ko mureda talanga na mabuo berto na lubengo. Na buku ni bekambia karto sa takatiko na rekan-rekita ni bola baka bubala kito ala ko rumah bolmay. Mani ada kinending-dingi yaw nang gay lebutu na takataka unaran takataka kina. Lebutu na ngaw naman gay raw ni takataka kina. Yaw orto na lubengo. Siang talindo na ko orto na dingin-dingi kina mendo talikina tinan reto. Goen tuan na beokanya sengarani na ubisotak. Orto na lupengu endo ngane tinan reto. Ya kain do mena bukir reto ina maboni bolar to satik bu merto la ko rumah mai.
Tona reme bitinan reto gona buno yang tambikinan na baknanan may namuan ni Ronon Dolores ng bulu mesa ambi una tak mesa utui vale patakir to na lubengo may uraw ni bakito be buke na ni tutoso inambula bula dapat beka na kaya bakala kaya matalimanda towards our healing nakituto sabayani na nito healing process. Sama ni may kwento kaya sa biyo na takataka sa may bata bari ba binakangana bingarabi na project o turuto kaya naman niya tapos sa may tuibale sa ando may talingana kaya sa ati ko bumingarabi ba may nasong na kaya sa taray kaya may na matilibong ka na COVID-19 may baka kuriseta ng bura-bura sama ni may kito to kinabaka bitinan kito sa tikin intala na besi na containment zone ni Lami. Oti, sa tos tika nang unay, sa tika bumen reketel nga may nabika sabang bulay rauto ka nang unay nakadaka. Sa tika bula ko may napakananan, no? Men doon na kami, garabi, merawan ni na tusoy kitutok. Na kaya na basta-basta mbeka bakalaki ang batali mo na basoti. We needed a sustainable source of income. Yo, ang kaiti ko na ngangandre, me menduan na iburi-burente ye me tiko talaga ibali bat kirto ngon. Na iburi-burente karaw tu be ngon ya meu tur tali mo dakat tali mo dakat tali iya. Ngo kaya na kauti utani me verto na lubi. Sama ni nanraki talaga yan ngon ya nanraki ni bengarabe ngon ya. Tali borsada kata tinga me bali. Kito mani vital no nga ba bitinani lebu na nito vital no ba bitinani endo turtunga na to ni wali itu be talano nga banda ba to saka lunch packs to deliver vengo lebu rata kata tik may bali karena kata kala mer sava kata tu bali sarna poi itu nga na bakastanga may bali kur kakakay mela ko nendo na kain tani toka karena kali tak bali pananano ya mani pakapunan na kaya nasati ka bumi kito da ka lunch packs. Pido da kisare sa ando labati ko Alex Albon na ngana ya ando na patapata ni nito ya sa lami containment zone. Mani pido da kisare kya na wika sa buta tu na sinaya. Kito kurumbu ini bidang na miniti sa mayoti Sawoti sakit tungge dili bawa bukan. Ento na biba ungge dili begitu ya kita sama nani mau ke. Pasarin itu seti. Arto man yan do na arto na lubeng. May baka ni arto lewe di nga. Arto sanggay badi Arto sanggay bisasa. Dua kuangase me sabat kendo kuangone me arto sa we had a body system. Merto sanggay ando na singa na kena garabi na wakarata ki baksingle bo medili bataki beira na takati ko ibal amani toso binaksar may nakango taksara na bika kitura watakina ngay ngona talngaya wale ni tiko ibidana songo endo redira na ronda buwa sa hirambeka na siyang suitar ni rauka sangkay raw talanga begitu batawan talanga itu tombu era begitu itu bir talanga kina na bakay kitu era tiko ina ipoto ya sama itu sutiko endo ambula libu stress libu kitu mena rakini lockdown datu kina sa kami boring mayen ta satu ngai bale yana nitu bito sa kini baleta na nitu ulta kakana na ngone ando nakana solimbula bakli besar ke begitu betinani kini melwai iyo sa tos tiko ya sarto garawat tiko nangonin na kaya teman tua singin do nakai seda kapaboli sanggay mboli ko ya me ada umada kalobo iko kalobo o yaw makete tak talnga makete tak gay ngaw na mendo lakina na nanda boda sari resa na ranidi di pinakaturan mani may pekubuna sareanya teman retunungan iyo siyangangani
baka me tik sarbe ko na kene ngue libu ngono ya baka bubi balatali na kena ba me baka di murito kaya ni na bi kaya no dono menga ba membaleta na lobo iyo don uli ya sa lako-lako sa ngaw na sa kito ya besar main na ngaw na ya me sama ya na bimbi we ya na bimbi sangai tu na bol ya kito sare na ngaw na ya ni satos binak sartiko nang garabi ni baksing lebu kakina na lobo iyo awasan gere tal tingaw yaw sana bakarraw menan tolak tali na kurni buli sana be suka kita len ngoni buli ke ko buli na buli taki baksing lebu na besi sana bia andre reto kene sana baleta orto na badis orto sana lista lepuli kambek nga sana raw menan di tiko na kenang garabi tiko nga na lobo gere tal nga na tuas garabi tiko menan tiko mai makana lebu sara ni bakla kaya batal manda ni demand na kenangan rebi tiko mai na kakana kababi na lobo usangere tal nga ni sianga tiko ni ndua na wanua me klame nda tunga bangon da biakana lobo tungo lika na lobo me bakana ngonongo weekend na sakila tiko na balnikana mai na yao mai rewanga nda bengun suko tanga da sakila na bono me tangoli kini su to saya sarngai ni mai na yao to lengon suko ina bakasta ma bate abi na lobo sianga ni nanguraya sianga ni ndua na ngame menanuma if we had a consistent supply mendon to bagan tite to ni sana be singa ka sana da ketik na lobo me to bango na me sakila ikina ni na lobo kya na singa ka mendon na kabaya lobo be kenda na semper be kan terana da lobo sang to kan da ora wai na kenang garabi na be singa sana bo batal to ngaya ko ngona tua menin tambikin na me ruanga na singa anito da kalobo me ruanga na singa ena sotabikina na nito ngandre baka roka na sotabital ngakina na nondra cravings se kaya yamu lobo irana matabiokani kana siang talanga ni woda sarkina na yang me baka ni ngoi daka libutok sama ni may tauri na boleh me sana tos chunga na lobo sa tikubu me lutu baka maluan na daka ni baksing lebu me baka nya sa tikubu ndola tali na bitos yaki sa tikubu me lista le baka malu daka ibalin daka ir na nonda daka ibali bol sangga imbol lebu gitu men tos tik na lobo sartu mo lista na ngoni na buli yang kay may tikubu tal nga ya sa romete ko na bebo kina lobo na nito ni mekino so sa may naray ni vida na peklo kito ndo da kaba vida na banua da so kito ni diba ni nito delivery lewe ni banua era ba kito tiko na bebo no kito ni ngoleba ya so na bika kito ang nananukin na nimber kito ngay mende me sana kongo na lebu ni lobo pekto na kabe ni singka kongo na lebu ni lobo pekto na kabe ni singka baktaw talanga me na kena tiko kena na tiko na tombo ni sende ko me nang garabat tiko na bole me leta na lo bakato buli may na vida na bulaya sianga ni nrondo tunga ba binaka me bakawabarita kay na nanggo interview sawati lebu sarana singa tumbu ni to lobo tumbu tu na lobo sember sarangani kay na oda sembo ya dama iya waktu beli itu kena nandang bulan ni bakang bauta untuk bakang bauta talangani ni sasile na muntina indon ka sanggay na ito kini bulan na kena baik pertek mai ayaw nakanga orang takawa kito babitina nakanga kito rin takawa tu batumbor na lobo tumbit baki may nakyan ang garay may o de men may bulobo nasanggay non
Sana itu ngame kitu kumbutara itu sakela sakitu ngarabu kina na nitu ndina todo ko nitu sulikin nitu binaka todo ko kena tambah kena ngai mbiuda kiani na kena ngai bakatite yani na kena baka ungeti na yalo ni leo ni bono mera boli itu sangai baka mboti sarnga sangai baka kalau na yalo tambah ya sana bika endo uli batu na nitu bulan ni karabat kumai na ni lobo sa tien dona baki na nitu karabat kumai bakai kito ngona sa itu ngarabat mekina babiti na ninga na ngarabat kumai lobo kito relesu ni kito bita bata na bika kito sarwata lebih baku rumbita kito kake kami kito na wasi abang matila ya yo ya ento naka kito na numa ni raw ni nambau bimbuli to kake bikin na ngawan ento sa tabi kinan renre ke bakanda sa tabut ento sana numa sa siang ni lam sa siang na kanggo ko sarang bikin muni na kena ki na yalo nga to kang gor bikin muni baka tauti ko kina na kena rawa kena siang iya sama lo ndak tuti Totoo kasaranga utalitaka makalebu ni non to bito ko ni nangone na taronga ubetaronga membeletir na ni kentar ndo nangon na ruangone talanga bakatekirto do misa nangon klar na via mandua ni redira na non raizamba ya ondo sarabutok na video orto saranga nangon erto bakal meno mulinga matau sartunga la non to vivu kena bala lobo na tapmanda na namundo ngoni sal ni vitala no ivale mo baka ungetir to nangon merto kako ni mantua kata kapat kina. Iya, antona boleh-boleh dinanggo na nira sengoni nga sengaw nang biaka mera sengging gitu tunga kina sa wal tunga gitu pani kina gitu tayang biaka me bakawa wartak to kana itu ton ni vital nova bitina ni ando mama anda tunga ngaw na to ando binakat kina ando naka ya nangaw na mbiukina nang batini siwa ya may nanungguray meron yung sabing karabiling dua usiangan ikilana bi bakatangin dengan dinin bular to na so tabo na lubengo meron to na tumbo takimay iya nakangaw kila aura ni bebu inano bakarutaki meron to na rawa ni bula nga nanraki ni bula tabo nga erto na so takay memori kung ano nindaw sarto na rato buli tiko na sono korni buli rong to kay suba orto na nunggu primary school manda nindaw do nakarare da bea kamay bir non rito kani sa dabar maybe nakat sa ditik may kina na lobo handa to ko di maya sangit okay I know you can earn it ando batu ya nan rakini vitalano so merato na bakasta man bea kaungan reva si wang nananu kina merato taura ni siang ni kake delak me bakara wai na siang ni rto na rawata tunga na lamanda tu na bingon dina niu nang bakai kurita kana bika erto ngangande kina ia me na kau bembudi na kina narto rice kina narto bakasam you must earn what you have same goes for respect and for everything else you must earn it you don't get entitlement is not something I believe in endo naka undo buno taksar bali verto nongone ya vital no tagitunga na salma manda ya ertundo kilata nga niyo date nga kina ni sa ko ni verto baya sarto nang gendo takirto okay mami nanunggo kan singka I'll put in an extra chicken batu yana so ke bakarto sa kilatiko nanito tubutubo na madongo this will be the many packs that we will sell kendo etikin na ngangandre me viendo na kay voli koya se viendo na kabaya maano buliendo nung toa ang game batch ko ya so na be matanggal vital so na deal baya and da ka chika behind the scenes koya me uli biting akina na nanroba kasama ni resingone merangay tumbo takitiko me kakuha nir na numa ni kakeda nga it's by entitlement
Me te ko mer ding goma muda katak kau pinakat go muda katak me bati ko yambe kana rai singken bale menta sa pakau kotak sarkin vernal venta erangone itu telinga son salanga rawan inda kaptu kina son kame renre tiko nga bimbi tiko nga na ken ulibi tiko na bakasama me kaku ni budini tiko na bakasama ni bakararabi se bakasama kau to bakambauta kau to me weekend na rabu na bakasama ni sarabi tunga sama tunga me sulia mona sulia mota se sulia mayo tua kanggu se sulia mo sulia mo ni me sandarabi tunga baya menda sayan rabaya ni nambula ni bagararabi mambimbio kenda na katuke menda satu bulan na tos tani mekin menda sasangan baleta na soli kedengo satu ratu weekend sangkai bunga menda untuk kabali bertemu lubengo songo ngatos kamala dapeti Toto kasaranga au talita ka bakali na mo bembole le sarara apa ka binibina ka tikumain na nandoro bitan na bule binaka merseni balele buka bule binaka uji tambule binaka talanga mengilandi noa ke polini tu ima ka utonga tambule binaka talita ka bakali na posondo bakanga takatiku na tim vetinani na nomdo takaka bata talita ka talanga na ulutanga na nomdo vital no bakali ngua talanga ndo kau roni rede nda bulikina na nomu biosini kua Elisabetta na nomu do vitala noa waka vitinani orang ngoda na kai kerema ndo bertona ngone ongai o soli baka sama kina me baka nindor kila nindor marami to ki rorua dindina na nanda susu sebeka baka matu vale ndo le ngona sando tukun ngabi ketan ngone me baka rongo nga me sanando tunga me na sal ni vitala noa bosa ngata se bosa na sa ngalu ke tu ia na vital no ni ko elora ni rongo tal ngana to monto sangai boso ke menye maramatina sangore na ngoni sala da memori meroni ngenrebi me I think the na bosa be ka bakanta weekend a balance there has to be a balance mera rongo di rongo di to ngone rongo tal ngana to monta na itumbu etolu na bosa urni bakanga takan dorbital no ni ko na consistency, communication, and care. 3 C's, 3 C's. I think that's something we can take out from this conversation. Consistency na namto taka taka COVID-19. Saya nga ni dal na lobo na bimadaw. Sing lotulebu, kena sing tamwe, la tos tik nga. Kaya kaya da so na bisa lo maya sangay tukuni mana kani tukutukan ni bola mata. Communication na nanda bital no na lo mani bale, rongutel nga to mon rangoni, bakatal nga kina na care sa nabi kawitaki. Yung naro ni badurung talanga ilo mana self care. Self care meaning we have to look after ourselves. Bakayango bakayalo. Au talitak talanga na mutukon may Elizabeth na bulan di bakararag. Posible kita nitukin tu bang ron to mal talma na ulutanga ya reta balili na dalanga ang guna buta mai na nonda bulan di bakararabi ron ba siya manda na namuray na ulutanga ya Iya, pinakadagtitin do nga na bibantun taki na nito singin ni lobo tiko nangonong ko sa singa bakarawai tiko wataki na singa tambo kito sa to sumay na singa lutulebu ando garabi tu na singa veli singa lutulebu ko ko wataki na singa tambo iya kito sangge manito kili sumay tadirua na nito vale tiko saranga ya san korni buli singa lutulebu usando lo manir nangoni buli tiko Nesto sandu kana kumbuto ka pamatakai sama ni kito sama ni vital no sama ni nanumi kana to sana weekend nga na garabi ni lop baleti retiko na nanantangoni buli na Jeremiah College iyo may na vital no na ulutangan ni bula bakararabi okay na ito okay na bulan ni tikbata si yan ndo garabi batan beka na kako ya batukai na soli baki ngo endo tani may na bulan ni bakararabi na pabambo tanta sana turarawa ina nanda bibu vale na nanda bi matabiokani na kena sando bakumbimbi keso eti kumi penotani
Ke so ti kumi bunotani. Weekend na veo kani saba kanda la kutungan on tapananan. Me kirebe ka sa unika. Iduru nika me kirebe ka. Me sabatu ya non da sarai tunga ya niliu. Ibeira na veo kani rasambo be rawachi rotoka. Me robe buke mai weekend na singa isa sangat pean. Gosar nga ento naka au abakabuna na nito asa sasanga me ento na burbunnya labutunde. Me kito nandikina. Ena kena sate ko menreke ni na nito tombo ni marrila bu mena bika sambo marrila toke. Dona ka aundo ndren resarvia una kerker. Aunga isang talingan talita. Orto na lubengo merto na pararabi se merto na kerker bingo. Me baka anda kilau kenda na ngole me bianiano. Ninda ngole maya na sasanga baka puli. Maganda may tu pararabi Obambo teninda ndakini bula daban donu na bunanda tu pararabi kina. Vea ungo endo na kain do sulit ko vea na raya. Ana kunin do na lubengo mena pararabi. Mera na sasang takira mera bawatira. Ya nangau na menggarabi kena nunggu bulio yau sendo tani nangau na sesiang sara ni lia bona peokani ratu na bona ni lakai suba enta mai tu bararabi kina vida wal sarnga sama ni nanraki ni bula anda mai sotakai na tu bararabi mai na nunggu rai senga ni yang amenda mai be takile sukina be rantu kini bali viau untuk reiti ko yana baka binaka. Oba binaka taka ni ya endo na bono wa marurikina. Awa susungi tengah kina. Tiki-tiki ni dua na nongo susungi. Na nongo ama imbula na vale wa mai bakara kina. Go endo na kauntu wa siapa klip server to na lubengo. Ni dua na ka senga so tini binaka ya dupiko. Mo na toblea. Mo uli bona rai. Mo reiti ko mena esa na raram. Rai mena esa na binaka. Na dava so na bika. Baka bulivia we na nongo ati ko bara rabi maika. Wamba tena bibo no ke denta ati ko bara rabi kina. Ele besar na buli telnga nda buli da mekina. Ele besar na bika binaka telnga. Nda to mika mekina. Ele telnga na bika binaka nda so takai beka kina. Senga ni sava tunga Iyo. Biau mai na nongo reda na bola ni bara rabi. Ndona ka au siang suci sarangani ngai talita ka usiang ni binakat merato na bola kina na lubengo bakang bimbi. May na namo salay linggo manaray o kaya nang guys mo may na duro-duro ni lubian. Pagka may salay non ray tabi na viwakani na namo idolo-dolo iko may bakawa sa bertakot. Ayaw nindo undo ay tarong may sabi na lubian. Endo mamanda endo raras terbe mo tukun lisan sengge viwa. Maksam taklis nda ngau na sewalu kina na lubengo do na tinango undo tu barrai bulkina ngau na sebul kina anden desa ke rong sota kero se sota sarembe ka sengge tulumbe ngana lubengo ke rong sota tu go na make tele suba kero sabi marutaki ay ester mona kamba enguleo sabi na lubengo saya sernyo na sengge walu sada bu ketal ngamain tangga pasata ko nga pasata ya iya iya ni usia kan ni reda na non tabalu pele bu mento non boleh sia kan ninton na lenga ni bakalu beni lebu na lenga engke membasi kan yo singira ning karabir nano mustanang kay te mo para rabita kan non rambula kina non karabi na lewe lungo ibeir na matabio kani si kebeir tale na kani ninta sa bakalu beni lebu tiko santon doni tengo rento tiko na bakareta ko ikon to na tamatang kangga tumbian sa sa bakalu beni lebu tiko kene baling go endo matin tu sabi to chiko mengo ata matanggang kao iko iyo mo nang pula tekina chiko anggang iyo na boleh bak ngaya verto na lubengo au siang ni bin kata bakan dua se mau bereta merto na kerkere se merto na bakar rabi memur
ngau na tiko bu mekina na kena garabi tiko mena takalobo sando laku tiko ngana kena wasi na nonra tu bisa mikina bi na bi lobo kedar tu bakita bikin sando tu ngana nonra tu bisa mi sartu ndo kelati na endo rutundui ni besot sana wale butiko ina tatako sa pakalaki so they keep a record of their own savings na nono satu teknikin na lobo sangka ito ngayon no Matthew na tax collector may sana kayo gusto mo na tiko na nabika ratondo so lihat ako manongon ebe bukituin na nito garabi ni nito toso ratondo daw tol tungakin na boli na vale rato wakang bulan nabika rato ondo awambo tondo wase bakalibian nabika rato boli araw may nabika rato bambula ancora sana bika si satu kono lepane oyo viendo nungu baskeli okay you know what to do salire ko na baskeli kami tu manalo ko ni matango na isaw ni baskeli sala hindi takatu ya dai nung tua iya sangay ko ay ko misan ngay binda-bindanan non wakang bulay labo men ngono da besaran rawat kina non baskeli sangay takataki ko ya me da ben kele boleh raw na non baskeli iyo yang nga isto na bika kaya utak kina non go besusu merawa ni rato na kaku ni na lenga ser kaku ni rato biba lenga ikina na lubengo kina so hotel na bubale may muri iya dotel nga na boleh tiko ya kaya baka nangon del nangon ta sami besus tu kinango sali betul tungan rak boleh oyaw nakangaw sa kila auran da kaba o nakaba kaya ngar de tabi ni besus biro en na todo ko kina nunggu binak na kana leba ka butukana me bakana nunggu tatan rasa sianga sa sianga ni uya leki aw ya nungon ko ringko matu ni tutel tungana non rendui paknanan non rendui tatandra non rendui sama me bakana bala non toso oyaw bakan donati au sanang karawangan nunggu tabi ni besusu au na yeti ko ngana bosta kina biba ko buliti kina bitan bantu dok saru wong bauta ni naraw ni bukair to ena non to didi balaw ena burburungo na kena kele ba yang takia ena non to mbula ni sana to seti kon non to mbula au sa rawangan ni bago ni itu sarangan ni bago ni to na tingo mati ko na beka engan rebiti ko me pagreta ki verto na betum beringa yo nda bombo tel tingana bos ni bol tambu ni sesungi ni resengoni banggoka ena seng talngani ni buli nda sabang tita kirkina sai ko beka na bika na kay nito itu bombo tel nga na non window si makina kalo na non bebo kay ena seng abang to nila kalya ka kibiko ya baka ngaraba talangana no mitabi na alam din viau yang ana lutu lebu na nonda dinata na itabi ke sar nda baka galat kenda kina ngandra bunga me wasya baklek dakati Don. nandar vital noti kana kinango with na message ra wadingo mayana messenger era bangkar baka salamai ina tambana ni bisnisi pambimbitin go er nanda marama via bakretak tal ngake ina nito takadarto ngabing garabito ko bitinani sabi tasar na marama kito buke na tidi na nandra iboli sinandra bisnisi sa ya tasar me samay ibur-burin de chikin na bubali ng anong gokay ya indo nakakito ndo marota ka bakilebo iyo so na itu ento bitik may bikito ngayon era taruh pasalama na bisnisi kabiyaunggo uyauti ko ikin boleh so takanan ni Robi talanoa sanggen do solito ko ene sono bakasama endo sarna ka endo rong may bakalibin na may tuktuk banggo endo ngol may biyang hisa kemni saro temon ni to sabi na kanam ni bisnis balit kemni bakuro ikinay
Bikin tangan barotik mai, yau, wakuroi and Fika and University in Deva. I have a BCom in accounting and agricultural economics. Usangai koroitor da ken Master of Science in biodiversity and sustainable development. So wadakadaka ba auditor na EY ka wadakadaka talangawak balawsar na bangin na Westpac nimbera ni may tabuki na bingkaray po kabuli may usang wali ba na sa nibula. Yo elevo ngona na tukutuku rango village mo biya uya ranggor tik mai sara utama tosbina kanong business bale to iko bakuro ikinay au biya bibandi taking abiken tani estengani nonggu koroi erawatan na titibinakan ng business beke na esengan yo kenta kevin taraw ni bakuro ni buko singken ni balimbalin din singran sanga nakambe ko betukuna duindui na isuli-suli and isuli bikenda nanda kalo kwa kambuli kenda and duindui talenga na talen dia sa baka sa uku taki kenda uti tumekina dona ka untuk tukuna bakalevo esenga ni tambuyani esenga ni tamata kedera ni bakoroi ya tambuyani na tamata kedera ni ndina era ni ndina goma na ustu ni toso na buru-buru nandina kaya sati andina kaya man yang ni buli ele bu nonton bisnis itu go rasa yang saranganya buli binak ya nandina ni saondina endo naka gue na erto na to sobat tok mena beti diningo nandina na loloma ki erto na pa serawya sangga erto tok meta erto telenga nangona standa didikin na bisnis erto tok boleh kacikan to telenga erto tel na beti dinikan dua kodo kodo sana muri ko telenga mayo lawaki sana muri ko telenga mau biba kai sini sana muri ko telenga mayo ndai ya saranga sona tostoso sarau ni nalai wakalenga tale na mo titi pa bisnis no toso wi abi bandi taking akin na netkina ya siangan ni kakoni rempe viko ni siangan viko na koroni buku siangan pekani rawatan no mo puli siangan ni yo kenta kede endarani bakoroi yo kenta kede endarani ndina saban ditakelomo gona kau sabia da kava sulikin na mundina gai nona na kalo kena bo bang bau tiko minggo na beka sau kin na kalo gona kamu na bakai dor ya biau na boleh ndandur na boleh kenta kina aku anyo bediko ni au singi buli usiang ni adobo na nunggu usiang ni rawatan nunggu kalesuona usiang beka ni rawatan nunggu fumba meka aku ni besuki ikut tiko na raingor kenda na itu na kahit tikminda luto bakat kaya baka antaran to boleh amandan untuk klo bota wadaka na bika sa suliu dito biko ona kay saraba na nabi baka kalunga tatake Totok baka uti Elizabeth na muasya mai beda na urutang bibina kaya berto matanga nangoni na no mo baka buli di chukai palo sa kakawsar chukan na urutang na financial literacy na urutang mo do tukun sar chunga mesa baka buli na bikur ni buli andi ni bata buli na accounting and economics untuk talanga kabimbi na financial literacy na nonra marroy senda na ngoni to baka samtak to kan di senda primary school senda kalala endo la kuma ni sona lalaw menambangi merlibo sa weekend sa ando tukun weekend na dayando na tininila po sa nonda money box na piggy bank minta do maro to kin sa siline kin balbal weekend sa kalala sa ando buli na chukumiki na nakaya ya tale ni o sa bari tak sarto ka berto ngon kaya binakata ng baskeli may keli pulta ka bida na mutoa marro na ng silini me adob nila adob na iwi sauni baskelo binakat totokan din au talita ka na mutuko na maya that all of that is not a given you have to earn it sambu totokan din na bakawati mo baka matauto kaya tolo namba au manibay di balanggo na business advice budgeting
and blessings. Nangoni sala na bo nang kay wasi kina na silini ko sa ando rawata may baka bi tinan sa totokan din sa kami din na rong ital no bi kem ni ko Elizabeth ra bang bulati ko na lewe vitir marata ka baka lewo na mo soliba kasama mai and na buku ni no bi baka ngeti bir marama abi kem ni marama de barang tik mai din sa nga nakat ko ni Elizabeth ay me ka ko ni ulumbali weekend inda ko na siguro binaka sa yato ba nga na klase ba sa yato ba nga na klase walu santuan dina na leso di binakaya nantina. Ninda yalon dina na bikala lai, and na laki yalon dina, and na bikali liw. Gala ka talang mikina pa sa mga laki ba na consistency. Consistency. Aw na siya ni mukha ko ni spell ta kaya, dung spell ta kadal, na spell ta ka binaka nga Elizabeth. Balatin ni po sa mga wadi-wadi. Siya ba kadal? Ele. Totokan dina. Siapa tuh mai dina na dorbital ni ko kila di cuko sanan rendre na bolem dos tabe na buku ni da balalobo ni cuko nan raki sangai ngan rebi mi cuko nan buka sangai cuko na leoni lobo sangai cuko talanga na mundo tolili ndo ngone orang ngode nya mau bawa lele na uli ni na mundo tolili na dame sa ngoni sala ondo pakai yang taka me kote libi kinan rendre ondo so tabati ko na bimara. Enaka. But iya, ele besar na dan terus nang boleh manda ngau seranggo na mada sawati sa mata ini mada ngau na mer serangana lo bortus ngana lubem arto se chipkin arto ngoni buli medawadi sa nunggu tu Chris aku yang ramai na waruai kena bengana tina siya yang amba de wiro ya mau cek sama kanggo sama mungkin ni sari tu nak untuk ready tu nangone nak iyo ada kamu ya saya ngai kelas sabat nang isul ya na isul nena we sambil dibikin toka sam mo ya sandon sa ngol nga muli ramay na ika simbertik ni bol na nika ni satam sa ngol mantanga muli may na ika ngol buli kama pero ngeles may sa kumbuto yan na lobo nakumayo sa okay rende to kan let go weekend na marama tina pambimbi na lubianta sama ni nanom okay uni po musael tumandani na kanko muli sa patanong isul mau welele teni kina mo kakun na kawite kretu tik value I have to tate ko mo dingo ama oya mau sana sirek na musa sirek kretu morto ka may nakarto santo rete tik mai nakakitu santo sama ni ulak sar sabsaba saba lili sulti ko sangai ba sareberto to ngame iya talle ye uba pinipna ka vale yo saraba na pagkaraway na nga na ang bulu na lobo sa red ketal tunga na bikanto ni mendo pagkaruta kinanga na sa bulu na lobo ulis men lilisul to santanta to santanta mo ni kaba me da tale da sa red ketungo no ka do iriani toto kasar ngabi au marau au lulu butalanga ni ureda na kena mata na takilis biao na begitu karabul may banan ya talangango kay na singatambo oti o baruaya o mo detale bagalay sangay tego bonito liba wakakin na endo na boleh lebundo tik ko makawa sa barata sa nangaw na elib sa nangaw na tumbo chik na lobo ese sang sarang endo no ta ese dingo ni so na toto kasar internegay tumbo na lobo sa otiket tumay na sonongaw na raniro to kumenta sengani sa kitula ko sibit ramay na nga ando bakaya lalay tagi kitukin na nakabaya ngaw na stik bumikin ng bisnisi na kena weekend ang beka sa pang bisnisi na kena take off maya on sarto nga sold out to nga. Otia sa te ko mele
Let mais ate ko mele sir stombo bali la ye. Ngau mele sir kina to na tayalu lela indo tare gitu. Ya, so ngau na baya ngaindo lesu ngaindo ke ngui mo kutai. Nakangando tu kuna verto na libe ngong do buchile stal me biawe. Kaya ko sangendo tu kuna sambo mai tando tu kuna go by faith. Sangendo pratio tale. Kaya ano manitale ki na mendando be basa ke bakile bo mendando vital na bakile na lupenda bale tani ngau na tando ngare butin ba na be bondita ki. Ta butalis me vik sonaka. Cuando bakan dita sara. Ya so na ngau na awam tan ngau nanggo sa kitu edo main na deka sa tiku mestandi na yalo ni bingarabi sengan na ongan lobo baka nanggo Facebook na mada daksa ini na sing tampu biuda ke ento no tengole maye bakarong tik may momo semitana waseti ko may wike muni Dr. Tina nero wiknya sataro nyo si bombe gitu sender we momo yani kem do to ko ber setengah ni bondo kai sape coach to tu na pasabon to tu na moto ka ko sa pilo kita lin sember nindo awat yo esto ngono na so na ngau na nito ultelo ba na tambuya sarto load kaya tu nangone sarto tu kunan we ma sa red deliver red tel tu ngaro nungu timini deliver ka ngasangay waraki mento man tama ba no me deliver ginakaango nda mo tali bali layo yaw au mo de tali bali lay sarto re tali sarto telefon sangay te ko na ngole mena ota sangay te ko me kitubing ngole akian ina kena pamurian ina bibono me deliver kina na oter sangole mai yo ya ando nan renre ando talengan boleh na ngauna na ngauna begitu keto deliver siangani keto church chikuendo mbele tanada beba kinongo keto untuk nakau untuk buna takbale bertunal bengu na kena wasoto sana pakala kembal mana kena value tak ngauna namo bakam bimbi takatiko na namo ngauna may na kena lakona delivery na kena irong tikum dia kena free delivery kitu sang sochi nindo pinakata metu kuni chiko na free delivery because sang nindo nakai free it comes at a cost, everything comes at a cost, and for us our free delivery comes at your cost on your time na delivery delays sarto na makatiko may na kaya tulo bakay ko bakay tiko bakay kornibia arto sa kilatiko bimamantin kando sando tiko bunito delivery so nungaw na elendo na ko korto sa wawatik nga sili mamanindo to sa wawatik nga nangaw na baleta nindoti ko nga na nito lori ni deliver kituturti ko endo na banua lebutok kito deliver na sa bakalami medo na sa bakanusur nangaw na bakang bimbi endo so na singa bakang bimbi nangaw ko sali besar chuk na otet kito ndo din ko may rawata bobo so na vale bobo pang kain doleti ni me kito libangkara Victor Tar na bigalatin so na Victor Tar na address na banua iti ko kina bobi kito na so nakabaya endo bakabuna ng berasar ni kinando ya ni bikemani na kemani logo yo ngo na koste wambo te siangan ni dondono me kito ndo kai chiko ni free delivery singin do toko na value na kinando bang ta kiti na free delivery baleta na mo na siangan ni free ngo talnga ndo na yabu awana numa meu vembolekin na be kima mina marama pambimbi na kena value ta kina nanda ngauna nano mo bakam bimbi ta kapiko nano mo ngauna kenda na marama lib na ngauna ninda ndambe bata
sa lebuna bitano bitalano sara nilai chini me kakase manda tu bitalano yo to awan boleh to bida na ruan tabelengo kendo na lubengo na bida takana na saoti mana namu wak na mungona nangauna orang ni kenda ranin tambe tura nilai tol na yawa na bitalano sartunga na bitalano sartunga Tara nilai talanota kita leo kakak tu sale balwana yo mainan tu ngana yawa nino mua anda ambe talanoti ko ya orang ni pakambutara endo aku robak sekira ndo tal na yawa no mo boltaka o sara ni rawata kini endo asende binaksar ya nanomu ngauna ya na isaw ni namu ngauna na arto boltakir to maningkar abang gorto na kanggo na mata gitu kapina ya arumbo ko sa tarung ruto ebe dam to sende rawa arto wili ko lele sa ro bambo taru nan raw basta ngabultiko ko en lom ngani ruang ngani singa ni boltaki mongka imbita sombu kinabita na yawo iko bangtaka wina kena barota kina ibolia na yawo no boltaka Gona sa ni no muyawa o ko baka ngata kati kong gori ina vitala no yang sarangan biten wambo teninda sa napakambimbi ta kabaya no ntangaw na en ona reda na bimbi ni ka kede nga buete tekikin ona osana data na kakase osana data na bika o baka itabi tekikutukin ko ba lusingaw nutu osana data na bi matanggali kulabaya balata sa bimbi tikabi ko nangaw no ko bang takchipaya walu singaw na sarang na kanggor osana tikabutal nga mo value taki ko bakai iyo ya esto na kau na naman ni kebaka menta pinakata menta go endo na buna ondo kabulya mo bukir kina na nonda merati ko merai na rai pa bisnis balata biau kebaka bia empower nanda manda na poste ana empower kebaka na pinakata mo empower ta kain tu tamben na tamata se vendo me kana marama be empower ta kain tu na marama ona siangan ni boli kena suka kena falau kena restik ngana bingona ona siangan ni solieti ko ngaya ni naika na bingona mona baka buli diko ya me na ngauno tu tani mai kino iko ko sarni di na di ko sarni garabi ko baka ko sarni polianga na mena suka sarni polianga na kena bikata leso kena bal tik ngo mo baka ya rangi taki ko ya kena bikarin garabi ko kina Esiangan yo empower tak kain dua, mena bakar rabitik may biko. Mana sulitik ngayan ya. Inaray ngo na ni nanda empower takin na dua tambayan na tamata. Nanuma na kinitig-tig buwan doon naman natig bukya. Get the subject, get the person to start valuing her time. And how do you get a person to value her time? For me, the best way is to involve her in some kind of business to get returns for her time. Nangaw na isang kilaki na ko, uy, tong na yawo, bang takikyang ko nakaurawata. Singo bang takikyang ko nakaurawata. May na son, dakilatu, raranlita kadakatu, do na madawa, takibiyangan na karako tulis may bale. Yake baka mo rin. Baka ritak, betung ber nga si, bendo si making abalay-lay, matakabang ko, dali kundo binakay na kango. Ora dani ko toto kasar na mga talitali na mga ore ibinakakin na maramang ko matakabang ko ameka ora taka ora ni bukay ko labra nga bik ko yan doon ng sal iya mena ba kaya le nangaw no toko ni ko kin mechu ko ndo na nangaw na mo selewa go na rin bukay ko tikin mena ngay ngon go so step back ko na sa di ngano ya naka aunan numa ya na may nanomo solikatik na na baka bunatale na bulan ni bakararabi kana susungat taliani na rai ni bakararabi kina maramaya se kina bubale
Mani au anu mangano sia telinga yang yana ya onan numa en do no me bakang taki na ken sengai mer empau taki se mer wakaya raki nonta marama se telinga nanti tambungan se renga na kandai mer rawani bakang bau tira bakaira oh Ela, bunangana kenda dau kenda kila tu kenda pinaka kango ya santang kenda sire na rai bukan tarai mbeta tunga oh iya rendak yo ko keren reda into naka ko binaka saranga kina ko binaka kina ke to so tal bakal ya sama kela tawle men dan tawla men tawla tal ngamen tar bak sala kuno no moro ne kabang ko yo entarang keng karum tel ngana bi penuan tadi ko mamekina ne bak sala wa mbota ya ento nakandara ni kendo ndi kilanga na nandu iba kilati ko na bi penuan taru sala kina na bi penuan ngoli mekine bak sala angke non tanga ken na wasi go na binaka biau go lagti mo na binaka na bi kabaya sa ngi rampe na bi kenda benda ngi wasi yo bia politik ngaki na bi kenda marama obi bi ba ungeti tiko yani sang sochini yang mabakuru au biau mau tukun sarbon tuntun atau sengin itu bisnis ini lobo kina bika kitu samerawat kina nan itu rilesu au sang sochini bambau tani bala tani bakuroi na tambana bakai lap ena rambe kani bibu kina yo bambau tana ustulevo era ni tu biau nakila sang biau nandina era ni cukup biau nakurengo siang biau nandina ena siang ani di balabu nungu bisnis baleta una paka un karaba nung kita bi nan del bi pakai sini una takaba na kaya nan del ni kala una nanu mi utik ngape ya una sang sochi ni kawita kana bi kar le dingom o ire boli boli begitu so bin politiko kina siang ni bimbi mo pakoroi siang ni bimbi mo boli binaksara bimbi mo tinggo mi ko baiko bona bi kaurawat bona bi ka bayarnya takiau kina nakalo bona kau na reni kina nakabali untuk teti Totok. Mundo. Kema mi waka vidi vina katika yani na sibitingo ndono roba kadhaga. Na waka rong tika ningo na VSA biti na VSA bura-bura. Sa kami dendi na vital nongo. Sampai kabira na marama barong tika mingo son turang sa toko mbeka waka ruo na kurniti. Kami dendi vital no ni kuwa. Naka waka Berebena leo. mendola na red wine. Totoko wakawati vi kam ni na barong ti kumai goni matai ni ba na ni rotu ni vitalo no na maramo ruongo singo makarumbu kital mingo na wala kaloko en dotal chukuna ulutanga kero santing takatiko mikro na biwa se telenikina en mada katumani kaku ni ngole tapu makarumbu kumai mada mingo en wala kaloko en ngona may biti ya no au klade tikungo may tabiuni na kemai pakon ni pinakatena no moving karabi na no mutakataka may kire na madongo na sikata mbeko sa nilistal kini bitilio. Iya vinaka ngoy may garabi nga endo na itabi ni pagkasoko muntuk-tukan na tambanan ni Ombula. May nangwala listal tik nga na barong buka na madaw maingko bale tunggay bital na tik na barong buka maingko sa tambital ito kami na base kaya kasala ita kasarto ngamin pati ni Lobo na bitalan no na madaw. Talaga kami sarang kami bitalan no yung tabi sarto ngamin pati ni Lobo. Metukan na kumbuto kay. Tapi sikima mi babi ni pinakain baka levo bikim ni Elisabetta virto na ngone kay bimbole na no mobi wase ni kuwa kima mi buli kere kina kami na bikaw ni wasema imbalete ni lako du rumah sarchuk nga lako du rumah tip siya tali ni nakena postal baka bakandang baka it's not a theory anymore you've walked the walk and you walk the talk. So from all of us, kami baka nini pinakasarayan bikim ni maramayano na numuti ko bolime na yan ni Tandra may tabiuni bakalo nga tekim ni nakalo ken bitang umakim ngolen bikim ni enom ni takakati ko may tabiuni simper matanga ni Zaba do man tamen bako mo di bir baka rongti ko may tini na nandor vital no naka yan. Malo
Iya, sambala besar to kende kana vital no na kabini ko. Ba bini besar bakalia bu ni sema rakma na be banu ni sema to kina na kabina kani kuwa weekend na pebiti bakakina bekemeni na kani ni saleba ku na be po balangi na nomoni matik mo ba bini nak talawali bu bimbi bekemeni na bekeke mama ni tani me bakatal mbak na be bisnis lalai satu bit. Oke, meni sarang nga sani maminu itu. Na boleh may banot. Wa binabanak sarap kalip. Na buka din naman bito ko into may sasanga lalay bangko ka karena bakay dorito yani ina be banuay o baka binabanak bakalip na buka ni kanan dole be wasita kita litunga. Na itu kutuko membaleta na lobo ni timbitinani kitundo din ko sarili bunanggiri ni pakatataro ando ngole me balangi na buku ni kenan dole be wasita gitumbe kenan batini tano na takalobo ya takatiko yani bereto na bitinani go ando lai bakabure star mai so nangangandre me ramba wotalo batal tinga mai siko bikina ir na weka ra bitu ya na bibanua na asa bakalami ki na sur pa binaman naksartikan kini bakali weekend na kabina kanikuwa me ngono to vital na tikinanggo ang boter to sa manggus taltok nga o Christopher nananggulo matua abatakir to na natimi orto leva to nangarabati ko na kena bakaruta kinalobo ni mataka rendre to nanongo badihendo babi ko ni kuwa yo sange vivandita ngamo ko biao ma ikola ko mandanga iko le job but nanongo job nga iko na market ita kanalo kito sa natakawa o iko nga manang market ita sangwal takil tingani kina na bisriti na kabin kuwa weekend na ngandi tumbya kan boleh na lobongo may bikito na bitinanya rato sana bakay torkit nga rato bingara bitikina na nungumoni ni mataka ko na pek ni mataka ya $5,000 kiana na sikatambu menta ubak sikatambu ebit $1,000 rato sa alam gangati ko na lubeng ni raunir tong karabro kita sabi sarkina nanu manutu manta na pagruway marto sangkara ngayon iyo nanu matali wile ko mantanga wale katakan na mabasaut yang gairaw ko binaka pada mostali na marto saon tama ni ko ya na vital no tito tabi kinasar to boleh mesa rato garabro na paruway bat kinasing kampus satu yan kinugbonin nui sa kinamati talbangan ngono kubu serekian ya sa serentalian na kanggo merto sa tora lalu ben ko merto sa tipe bakan bisnis ko sangole bat chikani ken nanggo bibambati sa yet ni kinabisriti na buku bito kon na kena na bol takti kana kawakat na sing tambu kelo ray tak ngamay na nanggo bata-bata na buku ni ngoni sal ni bitar-tara direkto na nanggo tim direkto sa tinay kabini kuwa kena na baka uti kumain na wata babi na nakataliti ko ni kina beke menika sarna siya matik mai sana kayo gay bawa kutumbe kaya ni na naman ni tuktuku kasi kena bakaliway talambang ngamay na vitalan mo amang garabitin itak o paano yun ito ni boleh itu tosto buso limbula tu kena so weekend na vitalan mo amang garabirat dola taltik nga nakatumba ni vital no weekend na tumbe ka may paunduto na vital no ni tarwasala tao santo din komatiko ni kako ni lama-lama rokino ni vital no mai ke bakaningan rebento na bitumberi bang bimbi weekend na kenda na itu ke indole besar weekend marro itu ngana na liang kai ndendre itu mewasea sakilatu eso na bure-bure ndendre itu mewasea wan alang kata ki kana kabini kuwa dola betu na katumba ni vital no na nunggu messenger ya baka ni via vital no tumai na bukni kena vital no ta kena sasanga baka lavo sasanga baka besusu sasanga ta banga ni numa ena raw ni bibu gitu kina kibike meni sabati kana nunggu bata-bata men tagai vital no tipina babi na naktal bali bike meni maramayan ena ni bata-bata totoko ngo ena kena mengara virati kana vital no ngo ena kabini kuwa na nomuni ndau baka ngatu
na kaungeti sono ultanga ndo bimbara weekend na itu okay baka kina weekend na leo ni kunwe biti na ngao boleh nda sasoti ko ini abido naka ba mutik ngayani mena bulan tabi uni weekend ndo nakaruango kena pengu singa ko ibuna pangangkena sasoti ye tamalo Isa, binaka malo pakali besar. Elizabeth na nung sulit nung mga nanikua. Kto sa baka mo sa tsaka ni ba bimbi kemni na mo takatatik mitebuni na lo ni madang ko o klani na katoa na mo bengarabi babi ni binaka bali berto ngone na non to wito ko niti ko bali biko o klani to na barong tik minikua to talang wal tarchngamay warong tarchngamay la kemba na sige binaka ko bikem ni keda na siya na koro o wadi sangol tsaka na pakambula bikem ni keda na bali sara nung kumarama na siya minikua barong tal mengo bikim ni nabarong tung mai ena lak mai karun ni robital no ena wal na kalok na ngon may viti nakabalip sara Elizabeth sabak ni bina katuyani mo de mata sa nakabakalip sar totok pakawoti na vital no ke Elizabeth wanga ena sigo bina ni kuwa na no may waseto ko na no sasanga nona lingan to takatu nona matabumale viwa na lubena kartu vito kon sarcho bakaliwe na takani nona to bisnisi ni bolta kilobo sando takatu kono bol take na bipa karwai ken na bisinga tambo lima sanga bulan dola na singa bakarwai vit sanga bulan dola na singa tambo weekend na chukani balangi sangol chukani babi ni vinaka ni vunga weekend do vito konya ni na bulboli kongana ngusi Elizabeth kina kirtal nga nanto taka business may biti men babi ni pinakatek weekend na tribalain and to volleyball into bako sende sa kay diliba na kakana tapin do baksanggari kina non to dubi matabubal era tikbol may biti santo hindi na ngon salvi na kan bito koni bausibira na maramatina kirtal nga naturang tama era dolatan dondo tu nan renre ni ngarabi ni dona matabubal me bakana ngonong go et doni tu nangonan renre binduin na sala sampai komentar ni kai na uli ni ponu dan dui sampai tu ena tiga ngonongo na bulan ta pangau ni tiku mikin ena tiga ngonongo sangul cukai ni na paka ni binaka ni na don na paka sama na soli weekend dan tua menta buli me bira na wekanda ratiko mali weekend ena ngoni sal ni nonta sesanga menta sesanga tak na nonta bula ena bisi no sapa kamu cukai ni go sa ucik go na bola ko na tin korona sigaliw may chamani ena sing birani kuwa orito ngai tumba singarung-rungo to ni kuwa ya viam patambat to kanan raki au sa pa kuno ni pinakatuni na sota en singa bakarumbu kumengo pat kay Elizabeth iya en singa tambungo en bitu na kaloko na bongi en sema chukumikina dona marama ni loma kayo loma ibu nomor labu en buku ni ulu tangan ni Durbanua ki New Zealand. Me baka nindola tiko ngona Pacific Access Category ni permanent residency in New Zealand. Kaya baka tiko sa nono muli baka tataro ni sema mai na singa tambunga na bito na koloko kero na bito talo na tiko kina kay lemba kini mayokalandi na ulu tangan ni Durbanua ki New Zealand. Sa baka mo den vikim ni ket sara nakabakalibu na nomo ni varong mai nakabalibu na undibale na varong mai marida na lainde pula pinakatavingo pinakabalibu na sema mai Lucy na Waite isa pinakabakalibu andi Sarima Bokin Korsaya pinakabalibu na varong mai Lucy ni Matewalu totokan na nonda mibise matitu na sigbina kani kuai kini si Meren Bolaunga Lydia Kuroita Valena Finau Mataika pakatelanga kina o Violet Singa pinaka bakalibu sara na siya mamay merseni ni tamu pinakabalibu na siya mamay pakatelanga kina o merseni balile buka totoko bakawoti na nonda siya mapatumay na nonda may bitalam no tu na sigbina kani kuati na fili nakabalibu na parong may atasa na isoro aslika madhenru au sava ko madhen bikem ni nakabalibu Luisa Mitu na pakarong may asenada tuldangi ke Laisa tui muningori au sava ko madhani ni madhani